I ćao svima, ja sam Šoni, dobrodošli u moj novi video i danas ćemo igrati Clash Royale. I ljudi, danas ćemo raditi neke challenge, a taj challenge jeste, prvi challenge će biti što više Royal Gianta. I idemo sad ovdje u borbu. Opet. I idemo da pošaljemo. I sad ćemo prihvatiti i igrat ćemo, probat ću ja da postavim što više Royal Gianta, a on da mi baca sve spelove koje ima, na primjer da mi baci onaj sneg, kako se vidi zove, jebem ga, i da me zaustavlja, da, tako jednostavno objasniti, da. Idemo mi sad ovako, da mu uzmemo ove dve kule, on meni te dve kule, da bacimo ovako. I ajde stavit ću ovdje eliksir kolektor. Ajde ubite ga, tako. Ja njemu nisam uzeo kulu, what the fuck. Ali na veze, idemo sad drugu kulu da mu uništavamo. Idemo ovako, Royal Giant. Ovako. I idemo iz golem. Gle, iz golem ne može proći od ovog Royal Giant. I dobro, tu smo uzeli kulu. I on je nama i sad idemo da postavljamo ovako eliksir. Odlično. Idemo sad ovako da postavljamo eliksir. Čekaj, kako ja sad mu ubijem? Dobro, stavit ću posle ovoga iz golema. Idemo odmah ovako da ga stavimo. Idemo rage. I ajde, on će da ubije tu kulu. Ne, neće, what the fuck, 9. Dobro, nije strašno, 9, idemo zep. I eto, tako. Idemo, bacam ovo ovako. 5, 6, odlično. Samo ne ovaj da mi uzima sad. Odlično. Idemo, postavimo ovako. Zep, ovi mali. Idemo ovako, mirror. Odlično, ovako. Idemo goblin. Ovako. Ovako. I rage. Idemo goblin. Iz golem, ja goblin. Idemo ovako. Jao. Dobro, ne veze. Idemo rage. Idemo opet rage. Dupli rage. To je bilo nice. Idemo opet rage. Ovako. Zep. Eliksir kolektor. Ovo. Idemo zep. I ja krećem sad. Ne, neću još. Nemam mirror. Idemo ovako. I sada krećem. Da ubijemo njega. Idemo Royal Giant. Idemo još jedan Royal Giant. Idemo mi ovako da stavljamo. Jao, ne tamo. Ups. Idemo ovako tamo. Opet još jedan. Idemo još jedan. Idemo ovako rage. Ovo. Idemo još jedan. Idemo još jedan. Lele, šta je? Vidite vi ovo, ljudi. Šta je Royal Giant? Idemo još jedan. I
Gledajte vi ljudi šta je ovdje. Šta je ovdje Royal Giant? I ajde idemo da zamijenimo Royal Gianta i da stavimo Ice Wizarda. I ajde idemo sad Ice Wizard. Znam. Idemo sad da probamo sa Ice Wizardom. Čekaj da mu doniram. I idemo ovako. Dobro, on je meni. Ne, nije on. Idemo ovako. On je ušao i idemo da postavljamo ovako. Tap, tap. Tap. I ajde da vidimo da li ćemo da skinemo ovdje nešto cool i hoćemo. Dovoljno. Previše. Odlično. I ovi skeletoni. Odlično. Lijepo smo uzeli kolos. Žus. Idemo sad. Ice Wizard. Idemo. Ice Golem. I ovi mali. I idemo sad ovdje. Još čekamo da mi uzme kulu. Ajde. Jao, sad Tombstone. Kako već koji kurac se zove. Idemo ovako, ovako. I ovdje će nas jebat malo. I da, ovdje nas je malo jebao. Da. Ali dobro, nije strašno. Ja, dobro, ne vezi. Ja. Ops. Ajde, uzmi kulu. Idemo ovako ovdje, eliksir kolektor. Ajde, eliksir. Idemo ovako. +1. I jao, sad ovi mali. Šta će mi uništiti ovo? Eliksir. Da. Ja njemu da uzem kulu. Idemo rage. I uzet ćemo kulu. Ne, neće. Ice Golem. I sad idemo. Eliksir kolektor. I još jedan. Idemo ovako rage. Lele. Ja ne vidim gore ovaj health. Na kuli. Idemo ovako. Ne. Ne. Brzo. 4, 3. A daj, sve sam sjebao, what the fuck. Ja, nisam stigao da mu uzem kulu. Ne veze, idemo sad drugo. To jest šta ćemo sad? Idemo šta ćemo sad da stavimo. Ajde, nešto jeftino. Šta možemo? Ajmo Valkire. I da imamo ovdje da otvaramo chest. I nema ništa, idemo free chest. Također i tu ništa. I ajde ja da pošaljem. I ko je ušao? Terorista. Ok. Idemo Valkira. I još jedna Valkira. I da mu uzmemo tu kulu.
Idemo rage. Malo ćemo više da uzmemo od kule, ali okej. Da, uzet ćemo. Dobro, odlično. Ima ovo. Ajde, uzmi mi ti sad kulu. Ja napadam ovamo lijevo. To jest, neću napadam zato što će još jedna knajta, neće knajta. Ali okej, da se odbranimo od knajta. Nećemo da se odbranimo od knajta. Idemo ovako. I dobro. Nismo puno skinuli. Da. Ajde. Ajde, Valkiro, ti to možeš. Ajde, ti to možeš. Ne, ti ne možeš. Idemo. I Valkira. Će nas jebe ovdje. Samo moramo ice golema. Ove male. I dobro, spasli smo se. Idemo sad ovako. Da krenemo eliksir. Ajde, 5, 6. Stavljamo 1. Lele, posle kad bude plus... Ne, sad će valjda. Da, evo ga, plus 2, puta 2. Ja plus. Idemo ovako, još jedan eliksir. Rage. I ajde da nam uzme tu kulu. Ajde, 200, 100. O, pa nisam ni trebao. Ops. Nema veze. Idemo ovako. Elixir collect. Još jedan. Idemo rage. Idemo ovako. Ovako. I još jedan. Ajde. I još jedan. Idemo rage. 10, 9. Ajde, imat ćemo još 3 minuta. Taman. Idemo ovako. Mirror. Lele, vidite vi ovo, ljudi. Idemo ice golem. Još jedan ovako, lele, vidite vi ovo šta je. Cijela armija. Idemo ovako. Ovako. Idemo ice golem. Idemo ovako. Ovdje. I ja krećem sad. Ne krećem još. Sada krećem. Ne krećem još. Jao, što sam koji kurac stavio? What the fuck, why? Idemo ovdje ice golema. Idemo ovako, ovi mali. Sad neću se sjetiti. Idemo ovako. Idemo još jedno. Idemo ovi mali. Još jedna. I još jedna. Da, neće imati šanse da se odbrani. To je očigledno sad. I još jedna. I još jedna. I kraj. Da, kraj. I ništa ljudi, ako vam se svidio klip, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite ga, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!